jadi maka sentra moto di aeroporto mai poi uno di quello fatto ancora da una cama maka cruz maka acompanha Italia boxista nel dua jadi hotelnya o equipa nebe maka foi filo si Indonesia nebe maka compete evento internasional ia HSS Bali no da una sereta vittoria no da una Timor Leste mo orgulho ho recevo sua buona presença e o tipo vai nebe maka oferece a nessa sentido apreciação do povo Timor Leste para boxista nel dua kemudian da una usi comunidade Hamotu ya similar lebih maka maya você tramuto pode halau poai hamuto pode ho daniel ho equipa pode festeja ser sucesso lebih maka amanan ini evento internasional IMF Bali Indonesia. Namun itu bos kita tanda kita mai ta kompanya moto ki live stream lebih maka mitra ini kita bos sira kanal YouTube Timor Post. Api pronto malu karena sira molo ka sira to ba yesernya plugo pati na benti sira ba presto no ada questão errou padre sira maka sira se me presta ia Santa Cruz molo sira ba ia sira plugo el matador kemudian so malu karena kena di double di berpos pada kompanya ya live streaming de maka usai kita ka berpos di kita bos
Jack Malucarena entra ali do Pet Internacional de considerando a situação atual e a Santa Cruz. Ele marca bolsista dele, a moto colonial, com equipa, ele é o treinador, a equipa, ele marca se a presta, se ele na Zulia Santa Cruz, para a 3 de 12 de novembro, será o Ulu Pluta vai Italia. Hukuman madadaw ni busi parte boksista mo kay ekipa ni maka se may sunulili ha fundi jane maka sira foi fila pa liba sira niya klubo o sira niya pati treino ni maka ia El Matador tamani ta botsira ta television ta me ta acompanha ta busi transmissão ni maka ni transmit ta botsira busi sa Betul. Betul. Jack Malucarena nandito pa sa presentação possa se acompanhar parte desse a bolsista de boa dele game muito com a equipa de educação presta serviço na Bahia. Agora nós Viva Timor-Leste! Viva! Viva Timor-Leste! Viva!
sana. Aku tidak be, aku lihat. Oh, yang saya motor kena lagi dah nak. Saya kena lahat. Ini mau main tu. Esto es cosa, es gordo, claro, eso. Macho sih, macho. Lebih mana? Kalau sah, aku lagi nak beli itu lagi habis.